tiuga sa kabaro agar dongan sa katorri apara kami be do au pribadi datong do marhubut ni roha di parhoborha ni opung doli na taholong yon say tuhat tama nama kalian di hamuna gogo do apulapu do di iamun ma na dodoto di habirangi tuhatai di surgo hasonangani ima jo hata pembukaan na boleh ditambah dongan mulai tema di Tuhan mulai tema di tasalukna terlalu begitu sudah amang raja dukna tau suri pada song-songoni Tuhan Sultan bolut namanya tiki di Hami naroon ima siang PTSR hati isi kebaro ketepatan Hami na jongjongon ima di bawah pimpinan Pak El Futagaul Manang Amariski Narodo Hami namar hobut di roha serdongan sakarejun aliboto Hami kabari rohami itu so ala merasa do Hami tong berduka cita ala na biasa tong disadulaho di memeho Amariski Tuhami mularong pasti tahunan rak dan tamak kilalahon Rodo Hami lo pe perwakilan Hami naro siang beberapa departemen ale tong non adong mewakili manajemen ala subui ro pimpinan jadi tetap doi pasat kami turut berduka cita sekarang dalamnya atas menjemulu jung ima na tada aduk di Tikyon ima orang tua sian Pak Hutagaul Manang Amariski sehingga emak di Baitul Hatta Nadudong di Siamungna Tungsong puasa karena sampai siang ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat keluarga orang tua kami yang dalam berduka. Jadi sedikit Pak pesan dari manajemen karena tadi sempat berkomunikasi dengan Pak One melalui mewakili Pak Sukma dan tim RAPP dan Pak Aga juga mewakili pimpinan kita sektor Sekebaro menyampaikan turut berduka cita Pak yang sedalam-dalamnya buat keluarga. Kiranya keluarga diberi penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan begitu juga dari keluarga besar SD Sekebaro mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya keluarga diberi penghiburan yang sejati. Dan begitu juga nanti Pak, mungkin setelah acara kami tidak dapat berlama-lama di sini karena pekerjaan. Mungkin kami akan sekalian permisi nanti Pak mau akan kembali ke sektor Pak. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberi kita kesehatan. Terima kasih. Shalom. Shalom sehat Malati parjolo alaro partikian atau kata siang nama tariban di hamuna bonani hasut nami di inong o bukit tembur inong na dua-dua di parsari madoni na dua-dua amongon o bukit tembulio kodong ko na masuk-masuk kami sa luhut na kaya nakom kalahan inong hidup mga luwa-luhut di bata inong sa tupikin mga inong marlapatat dobe o kau parmudu-mudu mengarahon kaya nakom mo troya kapaparan mo dua karin mami hidupe sama ni presiden honok kutu ho inong nakom mati maroham di bata man harpakan pas-pasunay saya lihat beberapa si kacang ini kamu permudu di anak kamu berpeparang jadi semua ini namanya kahamuna akan dinami akan botonani dihamuna kayak koni na dua ton rodi salut namu peparan akan andi akan itu akan layak dihamuna salut na sadar salut kayak anak koni na dua mulai matua sari matua na dua ton
nung nga harumat dulo pinang akaulat na doon na makolong. Nung nagulang bahan pedo man lao si pedo manang muna. Nalaw si ko husar-husar muna hata na uli hata na dengan. So niya ka marahititangi ang akasyak hula-hulat ka. Mangido hami san hami kaparibang muna. Pedo manihamu no ni. Hayati hamu amal hokamu. Lumobi. Ina marsaur dito ngatungan ni lingkungan. Marsaur dito ngatungan ni Huria. Mangido hami, mangelek hamu. Ihamu na sa luhut na kaya nakon lurol yung kapaparan ni na 2 gaton. Ulahok kamu may akanggi, akento. Dua-dua. Dihamu na kapaparan ni na 2 gaton. Mulia ka ng poso. Pitang manarungiris o pun na sumorot di dodok ni perbantua. Anak pehamu dirilis niya kapaparan na doon puro pelak torok doa muna may sahat tu na sa matua sama ni musik dia kaperdalan ni ngulu muna dia kana mga yudok madalah ya kana pangudi perdalan ni ngulu muna usur mana na pagod di jurang ni tapian manak tu dia peham mangalangka tusima jomuk dapat persaulian sama ni akan di perdalan ni ngulu muna keperdalan ni nguluta asa diar pagod di bata jala di ramo di hita kadi perdalan ni ngolut talu mo mahamba kapuparan ni natuto eme setiap berdua pinahagio ini jormanatoro di perdalan ni ngolumuna dibatasi lewat tua tuhoras mana mau di paroro Matuto. Dihamu hasuhutot bolon na marsitaono Amin. malos yak kami inang udah ko na magatini inong ngami. Wala ko na mainong ngami na mangholo. Margogo mahoday na nguda. Bering malas ni roha nami, haroro nami, bawasan adoh-doh ay marabot ni roha. Nak pelumur roha nami, dihalacor roha nami, ma dihalacor roha muna ma, haroro nami om. Alanya ha, berarti go holong go pehinta. Jadi nang muda do sudah keluarga sudah akahamu hutagaul na hupar sanga pihami molo tupe aka adong ulau mersogot dina tua-tua namion asatong martinangi hamu asatong ajar-ajari hamu kapoparanna ayak kanapo sudah pihak kapoparan nina ngudakon asa boy hamu masih ajar-ajaran terlumoy na to hamu aka ito nami anggi nami asa to karo kamu inang udaw hata don inong ngiba dan saya mau lumorada pajupang paling amoloroi ba pajupang adang na pala ko sa ro hamu asa telepon kamu inang udaw asa hok semangat na akadangi ito akadek ihamu edan hibat jadi nang udah nang gudang dokonok tuho Margogo mahoy dengan itu ama sopa bering berwan nami sudah beparamon omahani katina ketugunya kat budai nang udah las barwa pola temak dokonon nai masuk mana dokon di pasa tu sudah kapaparan di hidung udah nami pinatikon hujur di topi nutupian tu dia hamu sudah mengalak kapaparan inang udah kon saya tu sima dapat persaulian. Matuto. Oras na ko natin. Oras. Le Frodo akka dongamuna nasahuta parhasarano tumacaretaro naro ima na marsiala di jotu hatta na tulang na tahulong yon sada do pesan nami tuha mo kapoparan ni tulang nami yon dinokon na tua molo matua na tua berengot sia pudi molo jol ma berengot sia julu buasa hodo ko kabi song ni molo tulang odo na tulang situ badat to na rajit do tu gari je be na rajit pertauran na rajit do berbagi do kami tu hamuna akan generasi nok poso itu kamu tulangon jejakna asa bersuka tudu sumodala to katiki na nang ro dirat tulang didokon nama tua tangiang nami do masauta
ador hadupa nina tugu-tugu ni horbo, ador hati di tugu-tugu ni lubu, pepek sa rumah tua, natulang, itu mau satu nomor ini, satu nomor nol. Madudu. Asa hubigi hami sari matua dope, tulang namio, asa ditikin yang roh, di batu rebata akasi rokap itu dinilai nami, asang dia jupang na niluan, dapat na jinala. Tudulog na sida dapat ada para naloma tuturuan dapat mol na dio asa dapat masuk ni kon na batu madono nami tangiang do nak karaja nami dang na mga dang maganu pamahami so asa bitang na ruwiri si mena tobun na sorok ni dolog purwatua pangiduan nami to putan na warto do kata sido na rismamu bor torok do muna satu na saud matu Madudu. asa pagidu hami so tor rami ate Orang baru. amang nama lo rami Didokon nama tua si ajur mula-mula si ajur mula topa badamang mula-mula na semandong sopa-sopa. Bila la roja
saluhukna. Ima dinaroha minoai digoko jujumuna marlas niroha tanang di bala tikyon bahwa dohani turut berduka cita ima nang jumulu di juru tuhata seda ama ruas satong atau menirota terlumowi satong ani bagas muna ala nido diamuna bona suhuk nami dinaroha minoan dia pala tikyon dinalawa kapasahaton akahata nauli asang giat dipudian ni natatua natahalongyon dilo debata muna apula-pula na sumurumi jala sisara roha asang giat dipudian ni natatua dilanami nasora napotar rokap di batu tuhat tama sirokan itu dina asang giat dipudian ni natatua jubang muna na niluluang muna dabo na jelah muna nuakpe diamu bona nami adong do siat tongan uriotei songo sosial nanai si pasaton nami molo otik si butong otik si piritodi tumbat salah semaroni badamuna la semaroni todimuna tupe di namangaliti amin oran nalapa sahaton silua nami lasma ramuna nakpe pada nami nangor datakan ma natuto bama jami sajur mula sajur topa bama jami godang mula las perudang ma godak soba Hei, ma. tema dia mupat perasaan terlumowi di bona suton bama namang nauline manogar-nogari hami terlumobi ma akayana konami takasdo di baik kamulu minggu guram di bagas nami alama mulus minggu tuhat tama nama masuk amak parlado nami do tamu seksi idok na tua ro dak sudah purun na susakko jadi badia dak sudah alat do nak si baheno na susadia molo hola tanga parsomba be amak parlado nami do tamu seksi HKBP lubat julupohan lasma rohamu amak paramusi nami Bama Laguna Somba ma Jehovah
luluan nasari matua di hamuna keluarga besar Opo Pirton Hutagaon di son rodo hami sen gigabe luba julu sebagai orang tetangga naturut serta marhabot niroha di parborha ni nata tua nata oleo hatan dewa taro nama dokon hamatian lau perhitian lau tuh mobot amat disurgoi janji Tuhan doi nomor labatan mau natutuo marumur 27 tahun nung amat saya gejang umurna nata pe nasian hadol maun kadang-kadang sarima tua dobe ibana di sialan nasosohot do jupang dobe akasirok kamiton dinia Hami atas nama gereja GKP madokot tur serta marhabot niroha berduka cita nomor labatan di hamatian persirangan dosen naik kotang isamuna ala sude jol maun ikom mate do lau ngobot amat di surga janji Tuhan doi di selani di hamuna sudah keluarga besar nih Paparang Opo Pirton nah udah kok kami sih unang diulang gajah bahalna unang diulang ulos sakota hubut hamit kas somon hatak kunak kanindo sadapar gereja na sungguh-sungguh luar biasa do na tuh habis yang huria doron nami do molo rap guber bagi-bagi nungabor hato perjuno lau tu gereja di sana kalai inang bawah untuk kamu jejak nih tulang nasari moto asa juk pemanan di najinalahan dapat dari luar dia sudi paparanna doron nami tangi yang nami to puta nomor tua dewata asa bitang mana rumeris na tobun no somorok di Purwatua di sudi paparan ni na tua to situ honana dari semai bodu torok dengan nasi dah masau tua asa di hamuna na tulang nami asa ador haduk kemen na togu togu lobu ador di togu togu norbo pepek sok na tua mana tula pai anak pai papu satu nomor ini satu nomor non anon dukta taruhun na tutor asa anggia sudah paparana tarapul sianilu asa doron nami masuk ni rokun namba tua asa sa kami nasolun na sa antibatian tikar atas nunga saut maralaman di baik kamuna berluluan na torok na tutuan na tolongon pangidot to putuan na berdua sa mamu tu banggabian nang tu para roasa amang nama nami ala disordan na tulang adonggo batu bahami sebagai kans bunga sian huria tetangga morotuk besok kubasa hatami uli marohamuna amang nama nami dia kena tua sian jur mula-mula na sian jur mula topa badabang mena godang mula-mula na sepadau matu sopa-sopa asal lihat na panggabian lihat para rasa sudah penok parnya pubertanon badang mga godang mga liati Huria tetangga, dus dubenon nami, huria hagabibi do huria tetangga. Manang buhabe pacalang ni, anakon ni nasari matuon, sobana rui, sopatutuhan, alay manabi ma tudongan huria tetangga. Molo benon lembaga adat, ano mahuguraon. Amak para musik nami, anggo paima, ala huria tetangga ron naron paima. Marolop-olop todiki. Gabi.
naing pasator namin mahulas paniari. Dalam itang yang namin may ito amata nomor 2 di Bata. Sa agi ito kaari na mga utol na pwede hamuna sa luhod na pauparan niya mga burkon. Dilihon di Bata madihamuna ha ipason gajang niumo ng pure ni Bataria pe ito kaari na mga utol. Lumuwi madiho na guru. Totong bumustang yang namin ito amata nomor 2 di Bata. Sa agi ito ari na mga utol. Ditapay di Bata na pehahi paso, debo, tiur di pikiran, laho, mangajari, manuturi, padimun-dimun sa luhod na kapaparamon. Masalas norohan namin, di Bartikianon, Kuberkando, Sudi, Kapaparamon. Torok maribur mak, tua kaari na mangihuton, ditapay di Bata. Diak ka, agabiyon, di sa luhod na Kapaparamon, atin na perurang. Jadi, di Bartikian ope hubasah tamma di hamuna angka hulos molo bentuk somodia non rumang ni hulos na naing si pasah ternami las marohani badan las rohani terdimuna Ya betul. abang pandai nami sa siajur mula siajur mula topa baim madihami godam mula laus padu matu godak sopa-sopa. Pahopuni amang baru namion beda mama godang nau partisi. Kalau saya Kamu jalur na, wala ka na di Tuhan.
Bigasan na tinawahita ka na yung pason. Di nang nagwadulo ko na ng bulon. Kapasahan, tudo, kapalaging pason. Udah ilauli, udah nagalda, lumubin na. Magiging di ulos na kumatatami. Tukamu sa luhut na rin din ang pangami. Kung bersama mata namat ko di wala ito, maaari na lang yun. Tugipas na mahamu sa luhut na, tugadang mo guluna. Dilihat di wala agabiyon, bakal na mangiyon. Lumubin na, diak ka. Kaya iniba na sa makasawakan. Asli maruhan yang kalau masuk di batas hari itu kami. Saya di net nama. Rokak mak, rokak arina kami. Asal pengalas doa itu rokak arina kami. Jalan kita ima. Si kamu selalu nak bersama masalah masuk di batas tu. Saya di net Tuhan mak. Gajang yung mak. Dia kahasalan ni roha di hamuna sa luhut na kaparan niya ng bulos. Asang dia magdidikite ang kahasalan ni roha. Dilihat Tuhani batu-batu kopatu na kinilin ni rohata. Jadi magdidima doon masukon hada ni pasan ni tidur dua. Asa aduh haluk kama tubuh ni lembu. Dari pasar tubuh ni hongko. Naksam maju sa luhut na kaparan na bulos. Piring-piring anak dari Proku Jalan sahabat tempur nabar ini Sahabat tempur nabar dulu Maju tu. Asa pinati pokujur mah Kujur ni kebian Tuk dia mga nakasalun na paparamon na puro Saya ludu-ludu na ko na persawian Maju tu. Sa surga sahabat isakper Saat salun na kahadalaw ni kadalilingan Saat ulos na kubasahan kami, gonggo memumang mapakarasan, suwak samuni manak kagabiw. Maulada ka. Ima, yan ang koni na tuwa-tuwa. Asa di anak na nasosohoti. Marhive tangyata, hato mai nabotar rokap. Alani, di nau pinasa ko nai, akka ulos nagajang sitoro rabu. Asa dohonom ma, bagas ay di bodar. Gajang ay ni sungai. Dapat matong sunip dan parnaos si gajang umur dot sitorop pinopar. Tulang na basa na tulang na berju. Didot na tua-tua. Dak sudah purut na susako jadi palia. Dak sudah Arab dotu nak si baheron na susadia. Rodo hami parjolo manoba razai. Baru ano kuruti kami nomor 2 anong sinoron namin abang namalo namin sopaon namin mabardolo tulang kami siyahan ay nunga di basahat ulos paniari tuhami las barohan amdisi bayan naudinay.
Iko panakohodo tubagas duksiduk di taruh udian. Alai sababa hari 10 jari-jari pas 10 sarahot si bajuzu. Mola pedia do papunaon hu parsanga bihami hamu hu bahoy hami lasmaro hamu nang nakok mahamu tubagas nami nakok mapanggabi parhorasan di hamu doh di hami saluhuna radi mana tulang bolo basahan tami buat lah. Mau lihat Maruh pasato nami ma turajai tulang nami sihat tak kasto pasat. Tak ada sebuah kesiate. Jadi saunari andon bapak jotor ambu rumah. Jadi saunari kupator majo nalau sepat satu nami ulos panyari tuhamuna yang nak nami. Ya be tulang. Na parjolo onong bere nami bawa. Olo. Tolu bere nami goru-goru. Ya be tulang. Jadi siap. Siap. Tu pahoppu siap anak mai sada. 10. 10. Parsakobang me. Tu pahoppu siap guru mai sada. 10 sara. Tu tunono mai sada. Tersoni ma 12. kandalan di ulos siap hani natamang guru taban o pinasahan nak ini. Tersoni ma di rohanami ulos sipasadon nami tu ayang kota anak penami. Ya be tulang hula-hula nami. Pasagi hamua laos. Nenek semua mau terpuluh kamu mulai. Yang dulu dia kamu ada di tulang mula itu dapat juga ada. Mana masuk dia tenon akal sifat pernami tulang mula berenang. Masih marohan bedamu masih marohan terpuluh. Boros kami tulang orang dua na. Salam. Kita sa luhuk na nawasi haholongan di bagasan tuar ni tuhatay. Ala tangol deh. Ayah hanu tinuay kan. Ulat sa una maronak kita, kalau nama dokter tertib. Pada sehari tawasahat hamalat yang dirohat satu di bata mata penenggan basai. Ala dokter ditutupi. Jajari rohita. Talumo bilang di hamuna, berenami, talumo bilang di monokko. Oh, kita Padu-padu, bakteni, reku, opututon dunia. Oh, kita Puji aku nggak dibaca, nama saya, anak tonggo, di bagasan karadion di roha hamuna. Lahu, pasat hakton hamal kemuna tu di mata doho, tululuano. Iya betul betul. Hite asi dokol rohana naman kamu. Siap tano perserahani sangat ingan lo. I cara saya boleh coba mula dari tubuh dewata. Di bagasan hahi pasok kamu nasah. Lahu padu-padu. Leko. Iya betul. Yak kasih padu kamu muna. Bunga. Bapalito kami, dohot, usaksyo kami. Naboy, hamuna. Sampai sumurog dari ganda. I, boy ma, dohonot ko, puji hamu di bata, asa toktong dilihat di hamuna, basa nai. Bakat kinengro. Iya betul betul. Baru murlekon, uang tubuti. Marpinopar, 54 hala. Marnini, kitang marnini, marnono, alay sa lima dua rote. Matangyak kamu kiri mata, asang dia, di pudian ni, leko, siahamuna, dapot na mingguan dari dan najinalah.
Asa dari di hamuna pasu-pasu. Aku tanya yang Na di bagasan sederyong. Di hamuna berekku. Nasa marasa hota. Luli hama sang kamu. Una gak bisa horcan madua. Naso anong kopi. Akayan nakon. Aka anak. Dukun. Pas-pason di tuang na. Di bulan lekon. Tapos anak ka na uli mahamo. Dua kasi tinaro. Marbiso. Aka pahukti. Dua kasi tinaro. Jadi noy pe. Tinala pa sa aton ulos serbang mahani. Ulos kanyari. Dia rin na uli di bulan na linggan. Mawalunok sa mutya pe. Serbang ni ulos. Ipat-ipat na. Lima karuhan mo rin. Lima karuhan mo ito. Doho, yaka, kau. Wate, asam dia di pasar buat satu hari nak aku pasal lain. Asa siap jur mula-mula do siap jur mula topa. Baik mamang dihamil kotang mula-mula. Padungda nang mau sok-sok. Ay, bang. Herbang mahami, setor rapi. Bahan mamang dihami kodang liat. Asa liat panggabian, liat perhorasan. Disuri pamparan ni, apa betul tuliau. Elai pena, arang-arang dari mga tamawa.
tinaling kami di hamuna. Isa nang muna daw katinaro asa nang nagi so natan di pama. Balitang mabagabi tinutupat sa dua. Ari mudo gabi asa takat sa mukan pululo. Madulo sa taan isun masa patuatian mga pasatani ulo sa bangi. Apo mo mapanggabi do parhora. Madulo. Raja nami, raja ni hula-hula. Ako, di pudian ni na tua-tuaon. Lamuda ba kahagabiyon hamorao habis tarat tu arna ng raja nami. Nang ipusiyak raja nami akan tulang. Aron wah kan hidup naman do. Daksuda puluna, daksuda balian ako sa pagpulo. Daksuda arat do usi baru ni hami moruna tujuan ni tangan nami betul sudah dia raja nami. Dia laban nami ubat hatami pisona gajah coba rami tu hamu laks barham Hula-hula rajai silitonga sikat ninau kepada kami tujabu dina sarimatua amanau harong hamiyo baca musik ngai las rohani hula-hula kau masih akan mamalea Terjun.
baru pasangan Jo tu nani ari Honda aja do tu gudi akan amora lasrohanawi di hamuna di pabai namuna tuhari ope ngahudal hami be tong ringgit situ sorai do tisana nabal gai dohot jabar nabal gai ima juhud na pinatu pamuna sialani atau kamangoru marsikap madiamu gabe na nulamu sinur na pinamu tunjolo andadon tupahon ya matan matua de bata sialani diamuna son iyo istua-tua madahonon nami tinatiko mahujud tujolo itagian tu siang mangalaka tu si madahonan akapar saudia mana tu lemak masih berjuang lemak sebinawan horos maka yang nak kota nak tinggal di hutan sama ni mana tinggal di maratoan mana tu hobi itu opu beton son iyo istua-tua itu don opu sepanjang mangurmu ada halup pengapatu utuh gulumbu nak sarima dua mai batoku jagar pairi pahoku manutu imahata pasupa gabe nahu pasatami dua muna jujung manis jujungmu dua dia baramu abing dia lingamu hata nauli hata nadengan son iro situa-tua iro nabi nau 17 manis 10 hata pasu-pasu apamu mayanon marto mai jamu gabe dalam soni mapadohan nani melate lau 15 tulang na burju permusik kami alat yang kami nama terterapi buat ma abang kasahatan lo citu